Kitikot ka Delimitation Committee hapo ka jingilamu chairman Dr. S. Kars Imli kila IT ka kaipot ho ba pensngan NCM. Hadian baka committee kila pendap ka kamram jongka ban sangam ekasor jong pat ba hak bedai ba ka jing tumu ban penbet ka jing don ginong tap vote haki constituency bapher. Dr. S. Kars Imli uloong ba ka jing yalang ban sangam ekasor jong pat ba ka kamram jongka committee kalong tang ban penihap tarajur ka jing bun pat haki constituency. Bat kam de satya ban pia haki constituency. Ulito bahag kejing penwandor kejing pun pat ki constituency kam lakta ya baro arp kondaitli ki constituency jongga ki HEDC ndai kalong tangi gitu ki belawan cekamat ban penpau baki kwa bakin hap no shkiwai pat ki constituency. Ulong baka komiti kelala ban penyak cekamat ki kam haka East Khasi Hills mar bagila yo kejing kain ki babiang bakila yo electoral roll jong ki MDC ndai ki wei pagi district kim lala bandai ai namar kejing bam yo ya ka electoral roll. Chairman ka Delimitation Committee ulong bagila persyang ban penwandor ya kejingbun pat hamaulai constituency ka badai ka constituency ka babun kinong tap vote. Ban syupin mau ulat kejelau la penjelan ka samoy trekam jong ka KHADC bat ka JHADC dan rubnai na gebenta banyo penbet renti kejingdon kinong tap vote. Kam tam habadon ki constituency ka badan tang kendiat ngut kinong tap vote ka badon pat ki pelabun Syabapalat kinong tap vote. Na kaliang Deputy Chief Executive Member ka KHEDC uba pencengan NCM ulong ladak Executive Committee bagi yang dorbar jeng ka KHEDC ki pediang ya ka kaipot kabalaai da ka Delimitation Committee kumta kajing penelong election MDC ka nom slam show namar bagi pat baru kelakwa ban penelong no ya election ulong bayakan ka kaipot ansara penetai ha kajing yalang jeng ka Executive Committee penetai sani bat habag executive committee kala pediang kan sara apat ikan kaipot ak yang dorbar banyo ak jing menjur na kidkhot baro tenri ke bangila long ngila la pan pendep ke public hearing nang ta ngila pan hadin bangila yo ke public hearing nang ta ngila yo ru ya ka banya syong paramani naga delimitation committee banya perkhat kumno bangin le bat ngila ay ka suggestion cha ka isi Titam nang ta ber bagi disclose ki detail tingin nampak la ta nomor pa kampat long nomor hadin bangila aya gani ye ki details fila banyo napo isi kidon ki bangat MA shaway andre ki ko ke MDC bakin ngat shaway sha ka jaka ka ba kamlong convenience ki te kamlong mo ba ki ko aba borok khoi ka bangat MLA sha ka we conference bakin liglang sita kamyar bolong kumtan mar ki perkhat ka convenience nyong ki wat yang iru kidon ki buan request untuk penirablem si yangi boya ke amel eru pun poilang hakata ka baki ki ko terengi tingi mla ban le katan marka kam jungi kalong tang namta ki MDC ni na is tingila ban le kata ngiyo ke jingkhen ko biang nomor ngiyo ke electoral yung MDC kumbagalong mo tenrei hakiwi ki district ngimla namar blai ba ngim semyo iki electoral hadu banda pendap ya ganeka exercise jungi ngim semyo ya kata namar ki ndala ya pressurized palat ki pha ya ki electoral jong MP jong MLA kita ki bomlong relevan banka MDC constituency te kumta ngil asu adjust hi nagaleng jongi bano exactly ngim la asu namar ble bangim yo iki details jong ki population namar bra ladangi aten lut ladangi consider lut ya kabakipan maki kata ulong kawe ka constituency kamron issue te telingi haban perkhat na kata kaliang kanang ba kakam jungi kalong ban adjust kawe bakanom bunthan bat kawe kanom dunathan tiladangi consider lut ko bor khoi ki ko asya kawe ka constituency ko ba semjing sikade yangi bangin le kata akari ka delimitation bro ap kunai sonsi kila sakta na kidon gibalaju kibun kibalaj namar beli kidang long satisfied bandon hakeju konvensi tingingim kta ai gitu tenrei tang kini kibawan syakmat ban ong bangi ngi ko ano syata lan ngi ko abanne ya kita ngi aten di kita henrei gini kiba kidang so bakadang biang iki bakine haju ngim kta ai kita namar ba kini kiba kim syamwan umde bakila bun palat long na kajing lap jungi ke lani omde baki duna palat tilong ladangi penne kumju kabiang fikate kata ke namar boleh ba omde ba ong ba
kani kalabun pat kani kaduna kini kibam simuan kebut ngila cek kamtama po isken mar ngidon ngiyo ka electoral jong MDC tipud long kitu kibiang larangi penek kaju em namar bagila kondok ye ga public hearing bala sim ye ki babun ki jai chimut bala tipu leng bagi babun ki kot kubor ngatrayo kata ka jing bomyo dia di ka katu ka ni ki electoral jong ki district ngatray ka nomda kata athan namar way bangin apen tips ki paiba kilawan syakaman kila ai ki jingmut kamu kata kala reflect haka report hendai ka jingdon kam ye ke litru kalong tan ban tip ye ka approximate jingdon jongki nong thaput dikinong thaput te hari khasi jenja jongi ham ta maka khasil atmosis council jongi ki range kilong hi argusan lai phawajar lai busan sopo sanpo lai no gini ki kususi bahasol kumka jayau mau khar pentorum kha laban mau pran di khamret kendai ki wiki konstitusi no pentong te kilong more less kaju tengah terai ka jing bom yo jongki kultur kamda ta than ndika shong e ha ka jing ajing mut jongki babun pang tengah terai ka include ha ka report but ka shong ka mind jong executive committee langin place ha ka house ne kumnungin la di yamenta kadang long confidential until unless it has been discussed and delivered in the executive committee. Badla daga isi ka ya hab jimut lang nga ban place aganika session nita ki ndeka shong ka mind jogi the court ka executive committee.